ibihe byiza kuri ukurikira ibiganiro bya Mugari Media TV. Reka nizere kumeze neza. Aya makuru reka nyahereye mu gihugu cya Mozambique, mu ingabo z'u Rwanda zirukanye ibyihebe mu mashyamba ya Erati. Ni mu gihugu cya Mozambique. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zifatanyije n'iz'iki gihugu zirukanye ibyihebe bya ALSHABAB mu mashyamba y'inzitane yo mu karere ka Erati, aho byari bifite indiri bake muri bo bashobora guhunga banyuze mu mugezi wa Ruriyo. Tariki ya 25 na 23 Mata, abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ALSHABAB bagabye ibitero bitatu mu duce twa Manika, Nisiuwa na Mitaka mu karere ka Erati mu ntara ya Nampurua yo mu majyaruguru ya Mozambique, bica umusivile batwika inzu, amashuri n'insengero. Ingabo z'u Rwanda zahise zoherezwa muri ako gace kugarura amahoro n'ituze mu bahatuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara binyuze kuri konti ya X y'ingabo z'u Rwanda RDF igaragaza ko ibikorwa byo guhashya abo barwanyi byagenze neza. Iri tangazo riragira riti: kuva tariki ya 26 Mata kugeza ku ya 3 Gicurasi habaye igikorwa gihuriyeho n'ikingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique cyo kurwanya abaterabwoba ba ALSHABAB mu birindiro byabo mu mashyamba ya Odinepa na Suwa Mitako na Manika ni mu karere ka Erati. Bake muri bo babarwanyi babashoboye gutoroka banyuze mu mugezi wa Ruriyo. Ikinyamakuru Integrity Magazine cyanditse ko abarwanyi benshi ba ALSHABAB bahasize ubuzima, abandi bake barahunga. Club of Mozambique yatangaje ko abarwanyi ba ALSHABAB bagatowe ku musozi wa Kutuwa. Babiri muri bo bagerageje kwinjira mu baturage bafatwa mpiri, bahita bashyikirizwa ubuyobozi bw'agace ka Sara. Ibikorwa by'iterabwoba biri gukorwa muri aka gace mu gihe hamaze iminsi handikwa abazitabira amatora uteganyijwe ku itariki ya 9 Ukwakira. Komisiyo y'amatora muri Mozambique yatangaje ko ahandi hose ibikorwa byo kwandika abazatora byarangiye uretse mu ntara ya Cabo Delgado bongerewe igihe bizasozwa ku itariki ya 2 Gicurasi. Ingabo z'u Rwanda zageze muri Mozambique 2021 zigiye gutanga umusanzu mu kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado yari imaze imyaka yaribasiwe n'abarwanyi bagendera ku matwara akazi ya Kiyisilamu. Byari byaratumye ibihumbi byinshi by'abaturage bayihunga cyangwa se bahunga aka gace ka Cabo Delgado. Hanyuma nyiri kuvuga bino bintu reka nikize mu gihugu cy'Ubushinwa. Mbwire ko perezida w'Ubushinwa ategerejwe mu Burayi mu ruzinduko rw'amateka akomeye. Perezida Xi Jinping kuri iki cyumweru aratangira urugendo rw'iminsi 5 mu Burayi, urugendo rushobora guhindura amateka cyane cyane mu mibanire y'Uburayi n'Ubushinwa ndetse n'Uburayi n'Amerika. Uyu mugabo azasura Ubufaransa, Serbia, Hungary. Ibihugu byose byagaragaje ubushake bwo gukomeza gukorana n'Ubushinwa, kabone nubwo igitutu cy'Amerika ari cyinshi ku Burayi kugira ngo bugabanye imikoranire yabwo n'Ubushinwa. Byitezwe ko nyuma yo gusangira na Perezida Emmanuel Macron Ubufaransa, abayobozi bazanasura agace Macron yavukiyemo, ikintu Macron atakunze gukorera abandi bayobozi benshi. Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz aherutse mu Bufaransa mu minsi ishize aho yagiriye ibiganiro na Macron, ndetse byiteze ko na Ursula von der Leyen uyobora umuryango w'ubumwe w'Uburayi agomba kuba ari kumwe na Macron muri ibihe byo kwakira Xi Jinping. Ibiganiro hagati y'impande zombi bigamije gushyiraho umurongo umwe rusange ufatwa n'Uburayi busa nk'ufite ubushake bwo gukorana n'Ubushinwa, nyamara bugashyirwaho igitutu na Amerika, bituma bitwararika kuri uyu mubano. Perezida Macron n'umwe mu bakomeje kuvuga ko Uburayi budakwiriye gufata uruhande ku kibazo cy'Amerika n'Ubushinwa, ahubwo ko bukwiriye gukora nk'umuhuza w'impande zombi. Mu minsi ishize Macron aherutse mu Bufaransa na Brazil, ibihugu bihuriye mu Bushinwa mu muryango wa BRICS. Ubufaransa burashaka gufata umurongo wo kuba umuhuza hagati ibihugu bikize birimo ibiri mu Burayi ndetse n'ibihugu biri kuzamuka cyane mu iterambere byiganjemo biri muri BRICS ndetse aho Ubushinwa bubarizwa. Reka ngushimire ngewe ukomeze ugire ibihe byiza. Amakuru ya Mugari Media TV arakomezanya. Nitwa Patrick.